Ana. No entender, vale. Janarixe bai, hori bai, entiende todo el mundo. Pues sube, está. Zejan dozue momentuz? Momentuz zejan dozue? Zejan duen? Bai, momentuz. Pernille eta esparraguak eta, bueno, entremesak. Itxura ona, zaukan ganera, Bai, da pagabari gobio nina.
Hori beha, importantia. A ber, ametik. Api, zelan egon da bazkaixe gozue? Bai, ez da? Esan dozku gero bebai dagoela patatasen salsa verde, da ez dakizerek, kristolako itxuriedeko, eta zuek esan biko zue, jando zuela? Horion, entremesa bakare janduz, baina gehiago goroko leku badek apur bat. Entremesak itxio gozie bebai pizkat barruen, ez da? Horiona da, hori da txarro ez dagoela, orduen. Harto, kaprobetxo orduen. Ametik zelan egon da bazkaixe, gozue? Bazkaixe zelako egon da momentuz? Una, ez da? Osea, esan duzko hori entremesak jando zuezela momentuz, baina geroku ebe... Gogu jateko, ero? Sorpresa, ez? Fijo gozu dagoela, seguro. Como los que se sacan la moto.
Gracias.
Eba, ora.
agur. Gero, bueno, va. Agur. Sí, vale. Por arriba ya está cayendo. A la vaca le importa. Está ahí en los árboles. Serán de los que están aprendiendo a hacer. Mi hermano que vaya y mira por Mira que si te ve, mira que si te ve.